fiolapuci janhulu inni mitubirlini etanici idumishmi aholakeji dargalombo Dibambe district anima kamba amruhushu babudalane mapiga masio Dr. Tadang Rai me thute mumane khoga bene apite imuka satando braba hutega bada ahoga hushuwe gumi kukubugene ma phigajido shiome khoimune police lakedo bane anini police station mache sub inspector Chotelal Sahani me chinela police alambo me jamo mihu lapage Kampia imuka satando hutega bachida ne jamochi aya azomiu me la hogane anjite kamba husho babuda wajitiyo S7 ne amru amuya department machi imu kampia jama la tegala miche ta hogada ahoga Cockroach Janta Party CGP amumane Abhijit Dipkelaiga imuge me exma account ajitela hai Kapinite maho political party done India machi mu saji chebumo pea hulupi million follower shabapa government me ambuga bane dipke me account ajite bada ahoga India machi Chief Justice Suryakant me NEET UG machi exam akagai ba chipwa case aruga maho India machi ayu jala kojia imolabo me alikopra uji Abraham mui soke gaida lapa ayu kebane khoga Colombo Cockroach Alikopa amumane social aho media account de ajigama Abhijit Dipke me bu Cockroach Janta Party CGP amumane exma account ajitela ambuga bapa ame Cockroach is back amumane my account ajitena mabu baya 1 million ejama imu follower sahibada ahoga imu keba chitimu mamane biri sigre la pragenda nanchi du hajimna lane baha inu ajarka anhor kasoma chinu ajitela cigarettes and other tobacco products act kopta achuko komane Arunachal Pradesh machi tamako mamane imu samebu da nanchi du hajimna ne Arunachal Pradesh government machi Health and Family Welfare Department में लातेगा ने अली लातेगा लातामको मा Government tamako एम Community Health Center CSC Primary Health Center PSC Sub Center Medical College दोने Private tamako ख्यापलादा ला होगा आतिगाची मिंगी दोने एकिशा इमुके बने आ लातेगा आचू अरुणाचल ने डिपार्टमेंट में ला होगा दा आ होगा Bihoma Lenaba Finance Commission Chi Scheme of Northeast NAC Donem Ainchegaba Nesits Kokomane Arunachal Pradesh me Mamagane Mahoko Pangu Chigalada La Hogane Aha hai Finance Commission Kokomane Development Jonenane Maukane Mahako Pangu Hai Chida La Hoga Arunachal Pradesh Machi Ainchegaba ne Nesits Kokomane Hu aichega bane mau kapena anyahu kanyi ko pau acho tega ba machi mau tarho kanyi ko pau chi baya aiche ajito ma jonen dogala dane government me la hoga Arunachal Pradesh atiko shamache primary school mane atu university mali bache zona achu praba ejena lane all Arunachal Pradesh Students Union APSU president Mejit Takume buniniga Arunachal Pradesh Education Minister P.D. Sona Atacha Anhu Imu Point Thopu Memorandum Azo Hate Bada Ahoga A Thopuma Bokhaga Principal Vice Principal Dona Headmaster Post Ma Shone Imu Alate PRT TGT Done PGT Ahia Post Bokhaga Mama Imu Alate Ogabane Exam Akha Training Ahitotia Imuche Physical Education Teacher PET aje alambro iniboma atata anduma school uniform etawe ha anduma azapo ha government school alambro me school fee pau grami private school mama bu ruga pau phi grajiga atute college mache assistant professor done associate professor post pokha mama imu alati ai done echahon liba
psychology mass communication commerce sociology anthropology botany physics chemistry တော့ ਨੇ geology ahiga mi college mama a department akhapuchina la ya thopu khyapagada ahoga sports tara me jota amwa ba eoda ne tamalu to haga ma hajin nala tia tama amwa ya hai manganu ke bane thona angawacha national doping act acho hai ichibu ajapram bowe matoga da ahoga Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia ne ali lahoga ne apuji ajapambona bill hai igawe parliament session ma hatiga oda lahoga Isyang district ma che police mein roxing check gate mane inner line permit ILP pass ajapa athu sugaji maho mangar ukhini imu tatega lama angranu asam ma che Nagaland ma che kanya idone Bihar ma che khapagada ne police mein lahoga Arunachal Pradesh ma amachi imutu nyatega jimi tagene ST akumu bujina ne Arunachal Pradesh atika che organization wo khome landega bapa district mama che police me imutre inaline permit ILP ajapa athusondega alo atikone hangpang dada memorial trophy ma che yakwa done me alambro geba football done volleyball tournament akhaga ma buni Lohit district ma che me alambro me le parada anega ba ma ho Upper Subansri me Weshyang ane Kradati me Changlang ane aidone Kurku me Ki Panyar district anega bada ahoga Arunachal Pradesh ma abunyana west coming Kurku me Kradati east coming Siang east Siang done Lower Dabambe district ma napra ayambro arunyamaya bu igaw shadane India Meteorological Department IMD mach me la hoga Tawang Papumpare Upper Subansri Weshyang Shiyumi Changlang Tirap Longding Lohit Anjaodone Namsai district ma bu embotag mama ichuchu ayo shadane IMD mach me la hoga etanisi idmismi aho alima on dabane ene athya keba jipajiga ba